برخدانا زندانا اگو هات مشاندن چو قیس روز ده نتنی روزه که دو روزن بحثی بکن نتنی مه کیجی دریش کر بهتری مه دم هاجی دریش کر اب برخدانی اوگو گل کاوارن گود نوا و زندانا آمده امکار بیشن ده زندانا آگو دجمن او هوالن گو گرتون بناوی طلبه لوان کرن شو هوالن گو دلی وانج بو آزادیه اللي تخص لي وانج بما في كردا اللي تخص انجي كارك ويس بيكرون بما في كردا هدي اوانا كشاندن د آليه ام بيجن زندانا د او راستي پر زحمتي واشكنجه جهاتن خوستن گو مجيان بدن گهارتن لي بر خدانيه يدو دميت هات مشاندن بحثا في بر خدانيه بكن و اگو ايدو رو ام نابلتكن ام بيجن بر خدانا زندانا بر بر خدانيه پر مزن هات مشاندن بحثا في كي بكن و مره برزدار مزهر الشيخو ام بیجن کسن گو بهتری خواه لسر و مجاری وجمر همه پر بکن پیر و هم جیمی پیر نقاش بکن سیاست مدار رئیسدار مزهر شیخ و دمات خوش بو سبات بخیر به سباوجی بخیر و همو گهداری و سلاو رج بو اکیباوه رئیسدار مزهر امیش خواه ایروژی وکی حرکز دانگو ایروژ چارده تیر مهیه بر خدانا زندانا ام ویروژی پیرتین و هنج دست بکت بو ویروژی هون چید بیشن ده سری ده جاره که دین جبو گلی می برخودر سلاو رز بیجم ده کسایتا جخوا ایرو بیر آنینه که براسی جی هم جی شهنازیه جی سربلندایه هروا جی غمگینیه جی دعینی افروش ده فرهاد اشرف نجمی و محمود چار حوالین لهنگ ایج پیشنگ تفجر آزادیه وکه ایرو براسیجی برخدانه کی مرو چاک نکار وصف بکه یعنی مرو نافده بکه جخوا بری ام دزانن دم ام دبیجن برخدانه آمده براسیجی دیرک همان حوالی مظلوم دوغان تی بیرا مرو کمال پیر تی بیرا مرو فرهاد کورتای تی بیرامرو علی تی بیرامرو اشرف تی بیرامرو بدهان دورموش وقت قلت يعني بدهان هبالي نوكوانش راسيه يعني اوانا قش ايجو راسي دجمن خستبون نوا پانیکه که خستبون نوا ازمکی ده خستبون نوا فتساندنه که به برخدان خو و جبوان تو چاره ندیت گو تنه کارن براسیجی اسکنجک و لیدانک و ترزکی گو مرواتی قبول ناکه لسروان دان مشاندن و بلکه از نابجم همی مرو گرکی ویاجی ویراسیجی بین زمان ده برخدانا آمده ده دو خطين بيرامرو خطا خيانتي وخطا يعني وقت نابي تسليم كاري امكان لي بكن هر وها خطا برخداني وكي شعارا جو مظلوم دوغان راكر برخدان جيانه لوی ملیجی جخوا ام دزان برخدان جیان بدهان تکو شرینگو حتی نفس داوید برخدان و براسیجی جان خو کرنگو ریا و کرنا آزادیه هلبت لکلک آدنجی وکی منگوت او تسلیم کاری جی باور بکه بلکی گلک کسان دخواستن هرن شهادته نرن تسلیم کاریه لیوکی گو ام دزانن جار جاران ام دبین گوشت و داریان قامچی و جان بلکی جار جاران هر انسان نکاری بود تحمل بکه جبوگ و کار به خو خلاص بکه دچو تسلیم کاریه هلبت اف برخدان ام باش دزانن براسیجی د ظرفکی ولو د چبوگ دجمن بریارا قرکرنی لسر گلی کردابو يعني پشتی فاشیا 12 ایلول ام دزانن پشتی هاتنا کنان ایورین يعني انقلاب عسکری گو سال 1908 ده چی بو جخوا همان دست بگرتن و وقت بیجه لیگرین و لیکولینا کسین برخودیر به توایی کردستان و ترکیه وسا وقت اپریسیونه کی گرتنه دست بگرن یکی گو بهنا کردواری جه دهات هم آدگرتن داویتن زندانه جخوا او حوالانا جی جور بجور هاتن گرتن یعنی لگلک نافچه انگو دناوا تکوشینه دبون دناوا کار دبون لسر کاری خوبون هاتن گرتن هنک در یاد هاتن گرتن هنک به اپریسیونان بسر گرتن آمالا هاتن گرتن والحاصل از ده انجام دید بیجم یعنی اف برخدان جه سال 8 حتی 82 مرو کار ناولی بکت ناوا 2 سالان ده اف برخدان گیاتی آستا خوی هری بلند یعنی گیات ضرورتا خوی بلند و ده انجام ده
دجمن لبر برخودان آوان براستی جی سر چماند یعنی ام گره که وی حقیقت جی بیجن پشتی گو گلک حوال ده زندان ده جور بجور چالکین جدا جدا لدار خستن ایگو آگر برا بدن خودان ایگو کتن گراوا برچیبونه حتی شهادتی چون و ام دزانن ایگو لاشی خودان بر آگرو شوطان دن یعنی اف بر خودان وکی من گوت گلک رنگین بر خودانی هندری زندانی ده لپیش کت دجمن ده انجام ده سر تمان یا سر یعنی سر تواند و جبوان همو خواستک و داخواز گرتیان حتی تشتین وکی گو دهات خواستن یعنی پیکانی وکی مفاوضاکی وکی هفدیتنکی وک از چاوا بیجم دیالوگه که دست بکر و لسر داخواز حبسیان لسر داخواز گرتیان براسیجی سرچماند و داخواز وان همی پیکاتن جبوی جی اد بیجم اف برخودان ناوی بو برخودان جیانه یعنی او قاس اسکنجه او قاس لیدان او قاس زحمتی براستی جیوان حوالان از کارم وی بیجم یعنی برخودانه که هل بجارتن گو میناک اوی قد تاریخی دو تونه از دکارم واناولو وقت بیجه هنه که بزمان بیجم یعنی دماغ و شهادت حوالی مظلوم دست پیکر 21 آدارا ایوارا 21 آدارا 8/2 جخوا انباش دزانم پشتی وی دادگه چه بو یعنی وکی محکمه کی جبو خیری دورمیش و کمال پیر و گلک عاکف یلماز و وان حوالانا دادگه ده دماغو درکتن پیشیا قادی حوالی خیری دورمیش و چاقی و کمال پیر براسیج هلوسته کی وسا نشاندان گو او دادگه سروبنی هف قلپاندن یعنی ای دادگر ببورین یعنی ای قادی ماتمایی ما یعنی دخواست پیشی بگره نما کاری بو پیشی بگره جخوا پشتی وی برخودانه یعنی جی وی بریاره آگو دی دادگه دهات دان همان پشتی وگراوی ام تف دزانن گراوا برچیبونه دان پیش و اشکره گوتن ایدی ام دکوین روژیه ده روژیا مرینه یعنی روژیا بی دور روژیا بی وگر حتی ام درن شهادته و نقاشی نکرن یعنی او دادگه بویکوت کرن یعنی مقاطعه کرن و درکتن جوی جخوا پشتی گو وگریان زندانی به دهان ایگو بوار بریاردان و کتن گراوا برچیبونه ام تف دزانین یعنی جی پینجی حطانی 64 روش آجود نواوی دجی گلک حوال شهید کتن یعنی وکی کمال پیر و خیری دورمیش یعنی براستی جی اوانا میناکا گو هر کس کارش جی گلک درزین برخودانی درخه ام باش دزانو گوتنه که خیری دورمیش گلکی مشهور هه دن انفاسی خوی داویه ده یعنی دبر شهادت خود وسیتیه کی تنه دکه دبیجه هگر گو از چوم شهادته هنل سر گورا من دینن از دیندار کردستان کردستان چوم براستیش اف عظمته کی یعنی اف عظمت دیسات بیجن دیروکا خلقی ده تونه هر وها کمال پیر دما د نزیکا پنجی روژی ده رونیا خون داکر یعنی چاف خون داکر و چاغیجی حاکم جر دبیجه کمال تو انسان کی گرک لهویا خو وگره باعتبار تو انسان کی ترکه تجبو کیدی کی یعنی جبو ملت کی دنت دکه و تا رونیا خو جون داکر و چاغا تو بخوازت وگره ام کارن چاوت دیس وگرینم جیانه کی پر خوش وکی گوت تخوازب ددن او یاد بجه رونیا من لپیشیا گلیم بندست و لپیشیا گلیم مظلوم براسی جی ریوت که یعنی اف تسلیم کاری جبو من وک خیانته و قط از في قبول ناک حتی چو شهادته یعنی اف عظامته که جا وقتی گو اواناجی درن شهادته براسی جی و چاقا بریارا فرهاد کورتای و حوالی اشرف و نجمی و محمود جبو بردوام کرناوی و جبو گو پیشیا خیانتی بگیرن و کاربن براسیج وی برخودانی سار نکن دهندری زندانی ده ام تفت زانن خیری دورمیش جارا جبو وان نفتک تانین پی دهان مهان لدیوارا دخزن دهانی سور و تشتین ولو اجاره پچک ددزین و درشارتن حتانی جبو خو کمیک دهیلن او نفتک بسر خدا دکن و آگر بر بدن خودن شخوه چاقی هولدانا و مراندنا آگری وانجی چه بو جخواد نواوی آگری ده سلوغانا بر خودان جیان مظلوم دوغان را دکرن و دگو تسلیم کاری خیانته یعنی اف گوتن براسی جی چوگوه به هزار انسان جبوه پشتیوه بر خودان تقریبا مرو کاری بیش سادی نوت پیش یا تسلیم کاری هات گرتن یعنی یکی گو بخواستا بچه تسلیم کاریه
وەک خیانەت ناڤلێ هاتکردن و دکە تەرەدودێ نەتچوو تەسلیمکاریە ji bo wê jî dibêjim êgo xwestin agirê wan vemrên digot vemrandina agir xiyanet e û gerek hûn agirê me gûr bikin ev agir agirê azadiyê ye rast e digot ev agirê azadiyê ye agirê berxwedanê ye agirê pêşiya girtina teslîmkariyê ye ji bo wê jî yani ev berxwedan bandorekî ecîb li derve çêkir yani berxwedana hindurî zindanê dîse birasî jî ez naxwazim têke mihûrayê wê de yani tefasîlê wê hevalên got şahidê wê bûn tê bîra min salê not û sisê heval Selman Temel hebû Elî ji me jêr digot li bajarê Amûdê bû belkî gelek heval wî naz dikin rêveberiya vir dikir ew bixwe bi van hevalar jiyan kirî yani Mezlûm Dogan re Kemal Pîr re Xeyrî re Akif re bi van hevalar re bi salan mabû ji bo wê jî wilo tiştên got dîtî yani tiştên ber bi çavê xwe dîtî bawer ke digot yani digot torak ji mertanî binere ji yek ji eskenceyên got psîkolojîk ez dibêjim wek nefsî toraka şor didan me û av ser me qut dikirin yani di rojan em bê av dihiştin got zimanê me dikişiya got pişter digot herin hemamata yani heta digot ew ava dige mara hewdikê hemamata de giş qirêj û gemar û mûn û tiştên wilo digot ne tiştem wê vexwin digot hişteba em ê wê vexin digot piştere got me hewş dişîr digot hindirê wêna di wilo di nava wan bilat û hewş û çement û şkenandin heb digot kortikê wê de pirtikê avê mabûn wilo wek dibe me dixwast em zimanê xwe bixin digot ji paş di bota xwe serê me dilê dixist netişt em zimanê xwe bikînin wê kortikê avê ê derve yani bi rastî jî iskencekî dervî mirovatî dervî exlaqa dervî tehemûla însan yani ji bo wê ev teslîmkariya got çê dibû helbet ne herkes dixwest her teslîmkariye ama wekî min got belkî tehemûla însan heta radeyekî heye heta qonaxekî kare tehemûl bike yani iskencekî em tev de zanin got tenê ne bi dara û lêdana û nizanim çi yani şerên psîkolojîkî got bi berxwedanvanê zindana re didan meşandin bi rastî jî gelek însan di wir de me jî wî disekinî yani bêçare dibû nema dikarî bû bifikire yani di hêlê fikrandina got pêş bibîne nema didît yani ufiqê wî teng dikirin ji bo wê ev şer dîsa ez tîkrar dibêjim insan her însan nikare bihemûlîne lê gerek em aliyê dibînin yani îrada însan tehemûla însan û bi rastî jî însan mirovek ezîm e yani ev ya jî helbet evê got neçûne teslîmkarî û ev berxwedan li pêş xistin merû nikare wesivdana îrada wan yani bi çend gotina bînir ziman nayê ziman yani bi rastî jî piştî ve qasa iskence û tu neftikekî bi ser xwe dake agir bire bedena xwe de yan jî tu wisa xwarin nexwe hetanî pêncî û şeş roj şêst roj şêst û çar roj û te her şehadetê yani li hemberî vê berxwedanê li gorî min dewlet dîse min tîkrar got ket matmayî ma yani ket şaşbûnekê înû ev berxwedan wê roj bi roj mestir bibe firehtir bibe wê zindan belkî wê çaxa Amedê tenê 5000 girtî tê debûn 5000 girtî dêmekî ev 5000 girtî heger bi vî şiklî dewam bike û hemû têkevin vê gurevê û nisba şehadetê zêde bibe di nava raya giştî a navnetewî de û a hindurî de jî wê bi rastî jî dewlet pûç bibiya ji bo wê jî ji bo got pêşiya vê berxwedanê bigire wan teslîmkarî jî qebûl kir li hemberî vê îradê teslîm bûn ez vê vekirî bêjim yani بله يعني انت بحثا في كيكرو هم جي الهمبري إرادة وشخو دروجة إيرو دما قوم بيجن بالخدانا زندانا إيرو رودق كارم بيجن بحزارة دان شوبا دو شوبا وان كسينجو برخداني يك مشاندن ليه ام بين وفقرن دي زندانا آمني دماغو أف برخداني هات مشاندن دماغو دولتا ترك بخواه خواست جو يعني حر يك جوان دخستن ام بيجن ودايك بير بتشوده ام بيجن جهكي بير بتشوك دي شفرش دي ام بيجن بينانو بي آفو بي ام بيجن تي وبرتشو هر وكي دي خواستن جوان بدن جوهرتن إرادوان بدن جوهرتن أنجي مجيوان بدن جوهرتن الجميع كي درباس دبون درباس الجميع كي دبون دقوت هفاريتا تسليم بوي مثلا ايد دقونا از هوالي خو پر واسخن انجي اس پر رازيمه جو هوالي من بفيرنج تسليم ناب انجي بفي ام بيجن
تشتكي هستاني أنجي برحتي تسليم نابي تشتكي وندخوازن أم ناكن عيني ويدر باسي جم أم بيجن الشهيدة ساكنة جان سجيبو أف قوتن جي تم أم بيرا خوتين والبرحل كستي قوتن دبيجن دم قوت درباس بيقو ساكنة هوالي تكشتي تسليمون تاني مايه ساكنة لي فقران دقوت أز دوي باوري دميقو هوالي مو برخدانية كي وكم بمشين وتسليم نابن دوي دمي دمت أنا تبحسكر وأف قوتنا يا بالامكشان دمت قوت مات ماي مانو أو تسليم بون دوي دمي أو كسي نقول همبري ساكنة ساكنين وما نحجب ماي أنجم كارن بيجن مان مات ماي وبيدنكش جموي مشيا ودركت وچاغي ناس كرن قوت تجاري نكارن وان کسین گو بر خودان دان مشاندن آنج دست بکرنه نکارن وان وگرین السرفریه دما گو دعوة ما في خوب کن دعوة ام بیجن خطا آزادیه بکن دعوة زمان خوب کن زمانه کی گو بچه وساندن دوی چاغی دوی ناس بکن گو ام نکارن و إرادة بشكين ودروجا إيرو جدي خوياني كرن أم دويجن برخداني حياني روجا إيرو قل كل برخداني أكيد ماشين از دخوازم دیس هنکی و گرمور آنا برخدان زندانه وکی من گوت یعنی باندور خونه تنی لسر دشمن لسر تفگرا آزادی بگشتی کر یعنی ریبر آپو وی چاقی دو گوت جبو گو ام وی برخدانه بنا چاو هفدوت يعني فكراندن وبيرو باوري وقناعاتي في تفقريش خاص سرا ويد فردي از خوازم في ذكم يعني انا سرا كادرين PKK اي بيشانك وحتى ريا ايروجي كادرين صاغلم براسيجي ايجو بخطا وفلسفه وايديولوجيا ريبر ابوف جريداي انسان باورمندن يعني وك انسان تشوا بيجم يك باورمند دوله اسلاميه دلكويده بلا ببد بيجو خدا هي تسمريه مروف هبه تنبه نار خيانته نار تشين خراب يعني دبي خدي الهم درينا لكويده بدون درك رجي دبي خدي مدبينه لچولكي بيجي بيجو خدي مدبينه و دناوا جواكه تجي دبي خدي مدبينه اساس PKK كوادري ويل سيرفي في نهجي هاتن مزنكرن لكويده دبي بلا ببه باش هفدو نازكن خودي چي ارادانه خودي چي فكرن خودي چي خطن جبو ويجي ريبر ابو براسي جوي چغه كونغرا دو سال 1992 از بيجم برياركي وساحات استاندن قرار وقرا ولات يعني قرار وقرا ولات يكج خالين سركه ايغو برياريت كونغري هاتن استاندن جبو گو دوام کرنا خطا برخودان هندوری زندانه سار نبه نشکی کم نبه گرکی چالکی لدرو برسف بدن جخوا برخودان زندانه جی جبو درو لپیش خست يعني بنره فکراندن چاوابو بلکه ویچا علاقات جه هفدو قطبون جی اما یک فکراندن هبو برخودان هندوری زندانه جبو گو هیز بده لدرو تسلیم کاریج درو جی چه نبه هر وها لدرو جی بریاری ولو هاتن استاندن جبو گو قوت هیز بدن زندانه گرکی چالکی چه ببن يعني قرار وقرا ولات چيبو جي لبنان صح لبنان الزبيجم حموش ورجگرين گود هاتن پروردكرين لأكاديمية معصوم قرقماس بريار هات استاندن گركي وقر صح ولات ودس بچالكيا بكن يعني لسر اسكنجه لسر ليدان لسر زخطا قول هنتري زنداني هنك سفك بكن يعني دجمن بلا بكن عجبوه او بريار هات استاندن جروب درباسي ولات بون بريار دن جبو شري چكداري حشتي سي گركي دست بکه من جخوا ببوری من گوت نوتو دو اشخوا از بيجم حشتي و دو ابريار هات استاندن يعني كونغري دو از بيجم اشخوا كونغرا كي هفتي و حشت بو كونغرا دو جي حشتي و دو صالح حشتي و دو ده بريار كي وسا استاندن و گراولات چه ببه حشتي و سياده گرك شر چکداری دست بکریا يعني شونا پازي طباخ حشتي و 4 النتيجة هناك خيانات وتسفاوي وكسين خراب وهناك ظروف يعني وساقو هوال نكاري بون خطو بيسر هفكن هناك الباشكت جبوي برخدان اندري زنداني هلبت دي ساعد بجم لهمبري قال كسين جو خواستن و برخدان بشكينن جي نفسا وان شورشگري جو براسي جي باوريه بون شاهين دون مز ام دزانن يك جي دامزراندنين ايگود كونگرا كي دا جي گرت هروا احمد شنر هبو جخوا ايگو لدرفه دستك دانوان وكي سمير هبو وقلك كسين جو بوانار تكيليه ده لدرفه والهندر كاربن في برخداني فمرينن يانجي قلس بكن يانجي تيك بفن اف كسين تسفوي هلبد هندري زنداني رولكي برخراب ليستن يعني از فيجي بيجم جخوا هوال سكينه جانسس ديروكاوي براسيجي
پر بإيجي هي هندري زنداني دا أحمد شنر ويشاغي قال لك بقدر ويليس يعني أسخوازن فينا بلكي جاريك أشكره دبيجم أحمد شنر ويشاغي حتى سوزي زواجي بيرد هندري زنداني دان وبير نظام بيرتي كيف مسألة علاقات أفيني دا وبير نظام تشلو ساكينا ويشاغي رد كير ودبر خود دا وأصلا دريا فانغو تنبي تشوتو خراب را هات كشف كرين يعني هندري زنداني دا ساكينا جانسيز وي كشف كر و آگاهی دان هوالان انو او انسانه کی خرابه يعني انسان کی تصفویه انسان کی به پیسکولوژیا حوالا دلیزه بقدرات تفگری دلیزه و هات کشف کرن يعني سروک دیروک اوی دا ماوید کر خوش زندانی دست بکر احمد شنر و حتی درکت سال نوتی هات تصفیه کرن امگش دیروک اوی زانن جخواه دما گو بریارا وگر ولات هات ساندن گروپ درباسی بون ام باش دزانن ده هندری ولات ده براسج هنک چالکیل پیش کتن و برخودان هنکی هدی لسر زندانه وقت بیش اسکنجه لسر زندانه هدی کمپ کرن چالکی گو چه بون جخوا از وقتی بیشم یعنی باندور تنی نه لسر زندانه لسر گلجی کرن سال 83 بشون و دست به چالکی ابو بس نه وقتی بازی طبقان 84 بشون و بری ویجی گلک چالکی چه بون حتی خو گیاند 84 یعنی از دی سوگرم سر برخودان زندانه هلبت براسيجي من قوت بيشيدا بخلكان وبساعتان بروجان تيريناكي قو مرو كاربه تفاصيل بين جهوري وكوري وفكد في برنامجه لي از دخوازم بالي بكشينم سيرفي يعني اصلا و برخودانا زندانی به وی شکلی نگیا تا با استا هری جور بهور بکه بلکی تفگرا آزادی ایرونت وی آستی دبا گرک ام وی نقطه بزانن یعنی تا بالا من کشان سرویت برسا خوده حتی آنکا ام لسروی میراسینن یعنی گرک ام وی بزانبن ام حتی آنا شوبداری وی خطینن یعنی هگل سروک اپوجی تم وی دگوت یعنی هگر نجی شهیدان با نش مظلوم و کامال و خیری و عاکفان با بلکی امی ندوی آسیده بون ویچ هین ریبر آپول در با بواتم دگو اواناج بو ما ریبری حقیقینه ریبری معنوینه دگوت اف ایگو ریا مروناهی کرن و جبو مبون هیس ام حتاور هاتن ام جی آنا از وید بیجم یعنی براسه جی ایرو دروجاوای کردستان دا اوقات دسکفتی هنه لباکور اوقات دسکفتی هنه ایرون دا آسه کی پر وقت بیجه دساحانا و نتوید خودی جی هکن اوای گش برخودان سال 80 و بشون وته یعنی گرک مروی بزانه بنگاه ما او یعنی میراث ما او اساس ما او هگر اساس ما و چاغه کی حریفی باش هفدو کتیبا و وقت بیجه ندرست با باور بک امینه گیات بانا وی اساگو ایرو امتدنه هلبت امتم ودگرن یعنی امتم ودگرن وانا وقتی گو امتن جبو خو ام مقارنه خو بوان براسج قهرمان اردکن بوان شهید اردکن ام نتوتشتن يعني از في فكري بيجم مظلوم دوغان دا عمرك خويا بحر بچوچك ده عمري وي 18 سال بو يعني دماغو كتا نوا في برخدانه يعني يك عمري وي 18 سال دیروک کی ولو بنویسینه برخودانه کی ولو بنویسینه دشمنه کی وک دولت ترکیه بکشینه تسلیم کاریه بکشینه سرچماندنه براسیش مرو ماتماید مینه یعنی جوان بون وچغه انا جیب هزار جوانی مهنن از دیسه تکرار تبیجم هزار جوانین ایگو بلکی مروش بروان فدیدی که هنه و بهزار جوان ایگو شوپا وان قهرمانا جی گرتن هنه گرکن ویجی بزانن وکی دیسه تبیجم لدو شوپاوان ای وکی زیلان ای وکی بریوان ای وکی حتانی در روجاوای کردستان ده وکی بریتانان و وکی گلک لهنگینگ و براسیجی آگر برا بدن خودان و خوشاوتان دن وکی گلان به صدان ایگو شوپاوان دوام کرن و از چاوا بیجیم یعنی دستانن و افسانه گو نویساندنن تیرا هزارا سالات که گو ملت لسر بمشن افراسیه یعنی از دملی معنوی دید بیجم دملی هیزا نفسی دید بیجم یعنی انسان گو دیروکا وانا باش بخوینه تجار مرارسز نابه و تمی خودی هیز به و خودی تمی امکان به و خودی تمی برخودان به افراسیه یعنی اف بون بنگه کی گو تفگر آزادی شورشا بیجم پککی و همو شاغنوی خو حتی ورانی لسر و اساسا دیسه اف بیرانین براسیجی حتی ایرو بلکی از نابیجم ام صدیصت حقی وید دنه اف حقیقتا یعنی حق شهیدان از بیجم و خاصتا ایگو برخودان زندانی باش خونده به
لگوری من حتی آنها که ام بلکی وقتی خواستن حقی بیناتنی لی دوامه یعنی افخت دوامه به ضعیفی خود به کلکی خو وقت بیج سلبی دبه ایجابی دبه حتی آنها افخت دوامه اگر ام نکاربن راستیجی دما ایرو ده باش وانا بنرخینن داش بخوینن و باش فام بکن لگوری من امی د مرحله کی سوج دبن یعنی د قوناغه کی سوج دبن هگر از وقت پیشنگ ایروج دبیجم وقتی تفگر آزادی ایگو ایروج بوی ریبری دکن هگر ویا باش نخوینن لگوری من و اف ضعیفی گو هی یعنی جی که ماسی گو هی هنه که بزحمتی تجاوز ببه گرک لگوری من اف برخودان یعنی جی دیروکا زندان آمده و حتی ور باش بیخوندن یعنی نه کلکه کی بیخوندن تنی المهم مظلوم دوغان شعاره کی راکر و شهید کت و خلاص بو انتهى الموضوع یعنی اف نابه یعنی از دیست بیجم ام انا ولو وکی تابلو کی وانا بین برچاوی خو دماغو فرهاد و اشرف و نجمی و محمود ناوا اگردنه و سلوغانا رادکن و دشوتن یعنی تحمل انسان از بیجم تو تابلو دما تدگری برچاوی خو براسي جي ام لكورن او لكورن يعني اف محاسباك نفسي تشيدك يعني لي فقركي تشيدك استنى نجبوك وكسد بيجم جبو تفقري جشتيد بيجم يعني جبو هوالين فيش ورشيد بيجم جبو دلسوزي فيش ورشيد بيجم جبو مؤيدين فيش ورشيد بيجم جركي افانا هر دمي جبو مهيزبن هر دمي جبو مرونا هيبن هر دمي وكي سروك دو جبو ما سروك معنوي بن يعني ام جرك تجاره معنويات خو خراف نكن مادام اف كسي ولو جبو ما اساس دانينه جبو ما بنگه دانينه برسا هري داوي ريزدار امسر يعني نجن هذا جو دولتا تركو دولتك عثماني دما قوم تم امد بيجن نجن هذا في قريجه خود ماشينن چما وچاغي افتر صايا جيبي برخداني هبو انجي دما قو ام بيجن تفقر ازادي هات اواكرن چما افتر صا خو قيسدان ديار كرن قالوا حسابي روجا ايرود كرن انجينا لگوری من آنا و اودم بهف گریدایی یعنی شفنا قطع دیروکو آنا بهف گریدایی چوا آنا دترسه دبیجه آوانا یک لکویده دبی مادامی فکری ریبر آپونن فلسفاویه او دبی گرک تنبه یعنی یک ملیتانین پکی که هبه یک ملیتانه که آپوچی لکویده هبه دبیجه لسر من خطری تشکیل دک اف حقیقت یعنی دولت ترکیه حتی آنا جه فلسفه ریبر آپو پرد ترسه چما فلسفه کی مرواتیه فلسفه کی آشتی خوازه فلسفه کی دموکراسیه فلسفه کی براتیا گلان یعنی وقت نتوا دموکراتیک همو گلان لپیش دخه اوانا جی یک آلینه یعنی تک یک آلی یک زمان یک آل یک نتو یک و هف ناگره یعنی براسی جی انا فکری ریبر آپو فلسفه ریبر آپو و اف دولتن ای قوموی یعنی ای نتو پرست اف دولتانا و فکرین ریبر آپو قال لك دوري هذا جداية يعني شاف جداية جبوي جي يك مليتاني في تفكري وفي فلسفة خندي جيد ترسا في حقيقة حتى أنا جبنره هين جويتش أو حطاريا إيرو هردمي دوباره دبيجة قبل سر أمني مني قومي إيه تركي خطر يعني شوا خطر جبرجو همو ملتين جو براسيجي في فكري بخوينه كرد دبه ترك دبه عرب دبه لاز دبه ارناوط دبه كي دبه بلا دبه تركمان دبه تاثير دبه افراسيه که جبوگو پیشا في بگره همو هولدان دان و ایرو جي دده و سبي جي بده جبوي ادبيجم يعني گرك امل سروا نقطه باش ياربن خوندنا مجير الراس به جو دشمن تجاران رحت نابه حتاني جو اف تفگر اف کار تيك نره يعني و تمي بناوا ترسيده به حتى جو اف ذهنيته به و اف برخدان به يعني لغوري من ذهنيته دجمن حتى جو نه جو هراندن و چاوا انقلابکی چکرن انقلابکی وی هندوری چه به کسن ای آشتی خواست ای دموکراتی خواست روشنبیری و نویسکاری و ای مروفی و بسر نکوه و ذهنیت اف ذهنیت به باور بکه امی تجاری نکاربن لهوهاتنه کی یان به هفدوره جیان بکن وک آگرو بنزینیه گوری من ام بفانار نکار جیان بکن یعنی ام بفاجیزمی را بی دیکتاتوریتی را و بداگر کریر نکارن جیان بکن اف حقیقتا یعنی اف انسان فاشیزمن و انسان مونارشیکن یعنی اولگارشیکن و گلک ذهنیتا گو ملتا انکار دکه یعنی تتونه دکه تتونه دبینه و ایروجی عین او ذهنیت بردوامه
او ذهنیت بردوامه هاجبو گو اموی ذهنیت وکی برخودانا زندانا چلو او گیشاندن تسلیم کاریه سری وان چمان براستی جی جبو ما برخودان کی ولو ایرو لازمه از وی فکری دبه مساج خو داوی از وی بجم برخودان جیانه گره کی ام دبر خو بدن دشمن نه اوقاس امولو مزن لی بنرم بنره به چند جوانان ده هندر زندان گرتی ده جمان گرتی بالا خو ده نه چک نه توتش نه کار نه پره نه تنب اراده خو ام دماد بجین اراده مروف به سر دکه راستیه برخودان زندان اثبات ویه به اراده جوانان در دولت کی وقت ترکیه فاشیزم سری خود تواند و هاته بر دغوازی وان ایرو جیولویه یعنی ام ایرو خودی هیزن خودی چکن لی ام نخودی اراده کی مزنن گرک ام ببن خودی اراده کی مزن جو قاسه چک و اوی کاری میدن مستره جبویت بیم به وی اراده انجا تنیم کارم بسر بکوین و از جاره کی دند بجم دبیر آنینا او روژن پیروز براستی جی از دماد بجم روژن پیروز ملیوی ایجی هیا لی نجوانا با امی ایرو ندوی آسیده بون نجوانا با امی آنا تونه بون از جاره کی دند کسایت آوانده همو شهیدین تفگر آزادیه ببیرتینم از دادوی دبیجم شهید نامرن امش دبیجن گلکی سپاس جبوتا رزدار مزهر شیخو و ام دبیجن شخبری آنها گلک جاره بحث برخودانی کریه و گوت نامی هری اساسی گو ام دبیجن برخودان جیانا کسی گو برخودانی بکوی جیانا خوش بکه ام دبیجن جارک ده شهیدین دوازده تیرمه شهیدین برخودان زندانا اموام بیرتین و کی تجی گوت شهید نامرن و ام بشاره خوب داوید کن جارک ده گلکی سپاس بوده شبرش سلاس